Mi predlažemo povratak Svete Loze Nemanjića. Ja sam se pojavio kao potomak za koje imam dokaze i DNK, imam i grobove, rekao sam malo pre, u porodičnom groblju. Ukoliko se neko još pojavi, prihvatam DNK analizu, ne znam, da ne budem dosadan i da ne budem hvalisao. Mene su 2016. godine monasi, bratstvo monaha na Svetu Goru priznali, pozdravili kao potomka cara Lazara i carice Milice i Juže Bogdana, ali sve to ostavljam sa strane da vidimo ko bi to moglo da kao monarhiju našu Srbiju povede, u kom obliku. Evo, ja sam tu dužan da objasnim. Ne car sa bradom ili šta ja znam, koji bi imao onu gore. Šta fali da bude brada? Pa dobro, ja mogu da pustim ovo. To bi bila, mi predlažemo ustavna pravoslavna monarhija. U kom svojstvu? Znači, model bi bilo sledeći, ja ću u kratkim crtama. Znači, monarh, recimo Božidar Šljegović, Vujić Vladislav ili Petar Petrović Njegoš, nije važno. I onda imamo carski krunski savet, koji je sačinjen od najboljeg ono što Srbija ima. Znači, to bi bili oni kadrovi. Mi smo tamo, imamo program na našem kanalu Potomak Nemanjića, gde smo rekli 12 vitezova Svetog Georgija, cara Lazara. To bi bili putem nasledstva, koji bi čuvali otadžbinu kao zenicu oka svoga, je tako? Znači, ne bi mogao da niko našu otadžbinu prodaje. Znači, ovo što se dešavalo da svako malo neko odcepi od Srbije, to se ne bi dešavalo, a drugih 12 viteza bi bilo ono što Srbija najbolje ima. I to bi bio jedan carski tim. Šta je to što Srbija ima najviše? Pa Srbija najbolje kadrove koje ima. A to dobro. Znači, najbolje kadrove. Postoji ovdje, znači, jedan sveopšti, da kažemo, patriotski pristup tom izboru. Znači, ne ono radi vlasti, nego radi spašavanja naše otadžbine Srbije od potpunog duhovnog uništenja i biološkog nestanka. Znači, jer mi ovako, možda vi ne vidite odavde, tamo se na jugu već rade razne mahinacije. Ja sad ovdje da ne pričam, ali rezultat toga je da su domaćinstva staračka, da uglavnom ima veliki broj neoženjenih, neudatih, ima mnogo staračkih domaćinstva, znači sve to odumire. Znači, naš jug Srbije, ne samo više sela, nego ceo jug polako nestaje, svi se sele ili za Beograd ili odlaze vani.